Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Jano, agringkan, aldawon, nangaton dya init. Na, talaga adi nakdengdeng ka na. Anay ka, apay nga, kabil ka na unat. Itayak pa lang amang ririingkan ka, ngam di ka matlangan agkirin. Aldawon, saan pa langan ay pastor dagiti kalding? Nagsakit ti bagbagay kunat. Masaluta ka bumangon. Kat, asino nga ron ti mapanay pastor ka dagiti kalding, aber? Sika pa lang nga bakit. Mawatan na kumamay. Ay, nagadutar aramida. Bumangon ka dinan, tayong kag pastoran. Agmurmurayak pa yung mata. Anya? Di ka nagganat, bakit? Makauray na kiti kalding. Ngam sana makauray ti panagtuglop ko. Kastala ti biyag? Nangaton ti init yan aw. Itala, ngay pastor mo, dagiti kalding mao. Uwan minte. Ay? Nay, kasla kariring mo Ada ka din nakapuyatam. Nagadulakid din na damdamaga minte. Awan bibiyang mo no kariring ko. Nagimas tupay ti maturog. No nasalamsam ti agsapa. Ha? Kastala ti biyag. Nanamon ti imnas ti biyag. Kabayatan asi bibiyag. Oh. Maure agbisinan, dagiti talakon mo kalding. Ay, sa dabarikot na kita kalding. Namabalin lang kong mga ibulos idan. Ta makakamudan nga, garap dito kataltalunan. Anya? Inton maminsan. Ibulos ko langin lang iti kalding ko nga umay agarab. Tapno sana kon amarigatan amang ipastor kadakwada. Naidomdoma talaga di manugang yaw, tata sa taur. Apay na ibagam ti kastamin tay. Inton maminsan nga pastor na dagiti kalding na. Ibulos ng tulat ta kanong niya karuutan. Anya? Ay, awan pa'y tinasaya at nga ibagana. No di kat tila ang paglaganan at trabaho ti muna. Ay, sadutan na ikamkamang day diya manugang ka. Jak amaw no apay nga isupay lang tinapili ti anak ko anak asawaan. Kasla ko maita. Nakakayang anak katurog iji papagdama ng adurina. Anya? Ay, imal aldawan ngam nakaturog iji papag. Ay, una yan ti kasta nga ramid day tataaw. Tidakas na, saan na pa'y ana ipalinaw ang ikalding na. Kit nagpudo tayo na iya alaw. Mala, siya kung timapan mangilinong ka dagiti kalding na. Ay, awan sir biday diya manugang ka. Una yan, naggasang mo tuntoy linutom nga adobo a manok. Amo mat ajak kayat tinagasang. No di mo kayat di siya timangan. Siguro, ingagaram alaukan iti ado asilian niya. Tapno sana ka makasida. Katsi ka lang timangan iti ado. Ay, Mangan kalatan. Di ka nagreklamo. Nagnanam tupay. Diyas kay ka. Day talabagim ti pampanunutam. Ay, sana ka manganan. Kamatis lang ti sidat. Ay na, mayat tibiyag Nabsugak manan. Imbag ka pa'y tanabsog ka man ang dyan. Idinto ta siya. Ay, awan pa'y masidaan na imas. Nagsalukag ka kami namin tay. Nagdakalan day tabagim ngam di kamot agtrabaho ana imbag. Anya? Siya pa yan ti kaslaawan ar-aramiden na. Katsi ka ti agdadata asadot. Sadot nga may. Naggagatak tupay nga pa ni taltalon. Ngam nun na ipastor mon dagiti kalding mau. Maturog kamot na ni karotan. Eget kastala ti biyag Aramiden mo tano kayat mo. Ay, jak kayat ti aramid mau.
Kaya't ko tagbalin ang nasipaw, ken nasiglat. Saan akaskin ka, Jano? Abay, anya ti kayat mo asawan, mente. Ay, awan. Nagagit ka, kunak. Nay, mente. Anya tar aramidam dito'y paraangan da Jano. Itay kapay dito'y Adalang sipsipotak, bising. Ha? Lumabas ka lang, nadapapanam. Tanay, busy ak. Oho, anyamot nga iti pakabisbisyam. Timot kalding ni Jano anak kapagod tikit kitaam. Ha? Kwa. Di kalding ayamot tikit kita. Isumat ti nakaiturungan dagiti matam. Ay, panawan nakman, bising. Tila madlaw mo kanyak. Ay, aldawan, ngam saan pa'y ipastor dagiti kalding ni Jano. Isumay. Sadok, dahi dya tao. Kaasi mo dagiti kalding na. Saan da pa'y nagarab? Nakaturog pa ila siguro Kasjay mo't da dya ataw. Man naturog. Janaw, kaduain nakman apapan mangibagkat kadagiti irikaw. Sa dinaw, tatang. Imbilag ko igit ti kalsada, taagilakwak man. Awan nga minan ti kwartami kininanang yaw. Ay, kwa. Nasakit nga min ti bagbagik, tatang. Iso, di kayo matulungan. Nagalasan ti kastang ugalim, Janaw. Di nakpay matulungan, mate. Di manangdan kailangan ti agbagkat. Pilitat ti agbagkat. Ang mga at sakit ti bagbagik. Ang mga iso ti pakatayak. Anya? Pakatayan nga bagbagam, mate. Saan ka amatay, gapulang iti panagbagkat mo iti irek? Ngay nagbagkat kit nagsatanak iti urat dito itiltil ko. Di mataya kon. Ay, nagalasan. So, jak pa kayo timatay, tatang. Sapay ka, ubingan ni bakit ko. Jak kaya't nga asawain ti sabali alalakay. Pataltalan na ko ng tapataltalan kan. Ha? Kaasi kayo mo't anang bagkat kadagiti kinaban nga irik, tatang. Ay, una, tadinak mo tinulungan dyan alay nga asawam. Agpatpatulong akin kwa na, ngam imbaga nakiti na masakit. Anya? Kalat kit da, hindi pa nagsakit ti bagbagi na. Idimbaga katulungan na nagbagkat kadagiti kinaban nga irek. Saan ang masakit ni Jano, tatang? Adalangin di balay ang nakatugaw. Anya? Kat no nagmalmalang magbuybuya iti TV, saan arimrimwar? Ay, unay ay. Pasensya kayon, tatang. Naglaing agpambar ti asawak. Awan ti maitultulong na. Jano, di mo kumamot baybay ang dagiti kalding Siyak man ang tinapan ng ilinong. Ay, kastala ti biyag Ano sa mata pa kay ranudan mo't lang no parchenta. Anya? Umadanin ti kasangay ko bakit. Uray do akal ding ti parchet, tawisak dagiti babarkadak dito balay. Makitam. Adamat gayam panggap mo amang party iti kalding mo no kasangay mo. Ngam apay, akasadot mo amapan ipastor dagiti kalding. Kada ka nga ron nga asawak, di sikat ti agpastor. Anya? Ti agasawa, unat. Agtintinulong. Saan kat nga gapapa? Agkinaawatan iti anyaman na banag. Wow! Amom nga ibaga dagita, Jano. Idinto takasungani ti ugalim dagiti ibagbagam. Sadot, kan saan ka makauawat. Anya? Di ka man nagsasaw iti di mo matlaang maaramid. Tasi ka lang ti kababain. Ni bakit mo? Intun kwan. Ada ng takaw kadagiti kalding ija alog. Tabaybay amot ida. Agbalaw kan tulaangan. Ngam awan gaya man dagiti kalding. Apay nga kaslakurang ti may sa ti kalding ka. Ulitig man na bilangan. 2, 3, 4. Na. Talaga kurang iti may sa 5 ti kalding ko. 4 lang yung tinakapastor. Ay. Delikado da ito. Tinakaw dan samot ti kalding ko na may sa. Ay. Janaw. Ito pa akas labil, bilangam dagiti kalding mau. Apay aya. Tatang. Awan mo ti may sa kalding ko. Tinakaw dan samot tan. Anya? Aga-abay naman ita yung pastor ko. Yung apay nga awan mo tan ti may sa. Ay, day tantay ko nakkan kay day.
Ang mga no nakaturog ka nga main. Iso di mo nabantayan dagiti kalding mo. Ha? Agreedam ka Tapno sana mapukaw dagiti taraken mo. Sayang may natakaw. Anya nga ita? Sayang ti kalding ang natakaw. Makitak lang no, sino tinagtakaw. Talaga, tuktok kulat. Di ka man kundi pungtot dita. Tabaybay amot lang dagiti tarakan mo a kalding. Pinartikla ko man. Tapno naramanan tapay ti pinapaitan na. Anya? Nasakit tinaramid kanyak day diyang agtatakaw. Ay, talaga Di day ka dyan. man kundi pungtot dita, Jano. Jack Macklon, anapukaw ti may sakal din kaw. Kakasya ka mangipaspas to. Ngam sa bali ti agsida. Ha? Amang ano Jack makapangan kan makaturog. Gaputi kapapanunot ko iti kalding anapukaw. Anya? Amang ano isun ti pakatayak bakit? Langgong kakit di Ha? Kalding lang ang natakaw, ison ti pakatayam. Ay, Wa. agpanunot ka man anaimbag, Jano. Itay pa anak ol olimag ka dyan, Ada ka di parikot mo, paray. Nasakit tinakam ko. Tatinakaw dati may sakal din ko mintay. Ay, ang mga no nakabulos lang ti kalding mo. Saan kit anatakaw? Ha? Awan mo ti agtatakaw dito'y lugar tayo. Iswapat tiyag, ang nakabulos lang ti kalding mo. Uwan nga agpaisaw. Amangan nga agpaisaw no nakabulos. Iswa di mo unay panunutan. Tagsakit lang ti ulo. No kanayo na panunutom ti kalding mo. Nagadupay mo ti kalding mo. Uwan matkit di amin tay. Tinasayaat. Sa pulam ti kalding mo. Ang mga nunapan lang nagharap iti sa bali at halon. Baybayam ditan. Agawid tulat tanan no kay kayat naman. Anya? Nagadugat nga mo day ta kaldingan tabirokak pay. Agawid ang may maysa. Oh, mentay. Anyat kat katawa ang ngagmaymay sa dito'y parangan. Ako awan biseng. Agpagtit kan sa amatang. Agkat katawa ka ngagmaymay sa. Saan na siya ti bagtayt biseng? Dayjay adyano ti bagtayt. Na, apay ana ibagam ti kasta. Jay ka no napukaw akalding na. Kit agawid tulangan ngagmaymay sa. Anya? Laglag na jay akaroba. Di nan urayan nga gawid di kalding na. Tanapulpuga na. Ha? Napulpugan ng ti kalding? Kunam? Ha? Ay, kwa. Adda ayamit imbagak bising. Naglawag jay imbagam anapulpugan ng ti kalday. Siguro, adda pa kainaigam iti panagpukaw ti kalding ni Janaw. Naipastorin ni Janaw dagiti upat akalding na. Urayek mo tayo amapan iti sirok ti dakkel akayaw. Tapno maturog. Dayjay. Nagtugaw iti nagrungarong aramot ti kayaw. Inton madamdama. Maturogay. Sampotek mo't amapan takawin dagiti kalding na. Alag amay. Tapno awanin ti kalding na. Paliiwag lang. Urayek ang makaturog ni Janaw iti sirok ti dakkel akayaw. Dayjay. Nagila din ti awanan pa in a Janaw. Timing lang. Di ba nagtakaw ko kadagiti kalding na? Nakimusan dagiti tarakan ko kalding tatang. Tinakaw dami na. Imbagak matan kan ka iday. Abantayam dagiti kalding ang amanyangay turog kamot ita. Tatang. Tinaridam dinto matakawan. Ididamaw. Ay, May salang akalding tinapukaw. Ita, aminain. kwa tatang. Anya nga ita, Janaw. Amangan no, igupandan ti pinapaitan dagiti kalding mau. Jack Macklon da ito'y tatang. Anya, Makapatayak iti tao no kastoy lang. taasino ko matipatayam, kat di mo matamaw no asino tinangtakaw ka dagiti kalding mau. Matakwa atak to lang. Talaga atag-tagbatak na itangag tatakaw.
kasangay ko ita bakit. Ammo, Jano, kasangay mo nga awan ti maisagana, tanatakaw amin akalding ta. Dahito yun ti kalidayan na kasangay ka. Namnamak nga da maparte akalding. Awanan! No. Di kagro nga aba. Dayta ti maganab ti turog akasken ka. Sayang, nakitikalding ka. Talaga asayang. No kumata nagridam ka, saan anatakaw dagiti kalding? Saan ka di akasangay mo ita? Nay, apay ngay analiday ka? Ay. Hello, ginom tayo kiti dyan o. Naimas ti pulutan. Papas ka nga ginom, ka nagpulutan dyan oh. Total, kasangay mo mit ita. Nalidaya ka kadwa, ta sayang dagiti natakaw akalding ko. Ay, apag iso. Karni ti kalding, ti pulutan tayo. Ipahapas mo dyan oh. Ha? Nangalam nga iti karniti kalding mintay. Ops! Di nakitain nakasta dyan oh. Ang mga no pagatapan na. Apay, si kalang ayat at kalding na. Ay, adamit kalding ko ah. Ha? Mala, agbartek tayo kiday. Di mon panunuta, hintay na po kawakalding mo. Awanan ti kalding ko kakadwa. Awanan. Ipapas ko lang yung tagsida. Nagpulutan ni ti kalding nga pulutan nyo kakadwa. Ay, sana parikot day ta, dyan oh. Una yun. Uray pa ikit ibusaw amin, nagiti naluto akar ni ti kalding. Ha? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Tinaridam santo amatakawan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta tibiyag. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Kastalatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.